Jingiaseng Kynthei KJP Synod Sepngi kumkalat pynmih pisa nakam taki projek befe jongka kan pynlong dekat jingïamareh aka arpundu terek nailar arajar arpulai. Kekhusnam nakam takan dekat jingïamareh kan long komne nakam taki kena senang bat Kynthei ki bahapok kan rusnem kinyo sanajar tingka nakam taki papalat kan rusnem Kynthei bat senang kinyo lahajar tingka bat nakam taki belarang ba bapalat sanfusnem khusnam kan long khat sanspa tingka. Kabayan rung kan long komne kabayan rung nakam taki kena ki bahapok kan rusnem kan long sanfo tingka bat nakam taki belasan kan long sispa tingka. Kwa baya semata ki laban wan radu ye ki birth certificate kam tam kitu ki berang hapok kan rusnem ka arta. Kasingi bakhat du ban ra ye ki form kan long ka khat pratarik unailar arajar arpulai. Ye ki form la ban yon office jongka KJP Synod Sepngi ka dan hapok mission compound nakam ratrikam jongka Jingiaseng Kynthei. Kan dekat jingïamareh kan sedang napok office KJP Synod Sepngi ka dan hapok mission compound. Ka jingïamareh kan long lembaga mission imam liam YMCA Maukhar Morfran nang ta kanya cha GS Road Thambi Joy kanya cha po room Rhino Point Civil Hospital IGP DC office sang ta kanya cha Raj Bhavan cha Nan Polok cha Ying Jong Umti Rangba nang ta cha po Polo Towers cha Yo Polo ter kanya chi Than Jeyau bakan wan biang hadu office trekam jong ka KJP Synod Sepngi.